Yes, mureri wa Barothi wa Thayo TV kwa rwathia. Haha ni njitagwo Barothi wa Thayo, twina referee mwenyewe na umuthiri rikia tumatwikire undu umwe. Ngwiciria twi roho-ini umwe. Roho-ini umwe. Ndio marekera ngui hana ina blue na blue. Yes. Na tuko tukwenderia Broti kuria matu. I think phase 1 is done, completely done. Na taito sitikire haha. Isi haha. Isi ciothe. Taito cia haha. Ciothe cia. Na wahumburi matigecirie ni imwe. Na matigecirie ni ibuku. Na ngene magirite. Gwiciria ni wega mone hau uguo. Isi taito ciothe. Andu aria magirite mareketie gukorwo makigura na ngi tukamanengereria taito ciao. So ni kuga that project is complete. Yes. Turikitie. Na no tutikirindite migunda. That's good. Tuna phase 2. Yes. Na turamende ciringi 200,000 na ndire haraihu na mugunda ucio ungi. Ndire haraihu. Irio hau. Hanini miti hanini. Ka difference kanini muno makiria turadio ciringi 200,000 urihe 50 icio ingĩ urihe na mĩeri 3 na yothe ina title deed na ngwiciria mundu wagurite phase 1 ndona mundu gwitwo Maria ndona mundu gwitwo ucio Maria ngari na igiri ndona mundu gwitwo Paris Susan and Joyce and Judith Okay. Na Martha. That's good. Na ingi nyingi. Good. Na kuria angi makigirite kuria wabici na amwao magakiuga ndimoere koguo ni turikitie gwika guo. Na riu koguo ikorwo ni urenda gaburoti gatari na goro ga ciringi 200,000 kuria matu ndagika 20 kuma matu town no thiarami-ini haria kuingira ni hanini muno makiria corrugation na maram na actually kwina andu maraikara kwina thitima and all social amenities tondu menye ti haraihu na Masinga na ukimenya andu Masinga mahuthagira mai ma Masinga dam koguo akimenya hau ni handu hathaka muno makiria na amwe aya magurite ona matiri maranga ku by the way matiri maranga ku no magatwitikia that is it na mundu ekwona title deed tena orita ani egukena ona mathe gukena muno makiria na Maria that is it wiko ni ukwenda gaburoti haha matu buroti twenda mwene yako yathie turio haha yathie na mundu gwitwa Anjoki na riu ani Njoki kwa jacoka uga andika ritwa ria kubaruthi tondu riri ni tugoka gu transfer tondu riu ri kibande giakwa ni kiahetani na ndenda buroti koguo no woya plot number 20 koguo mafu iho tugugikiria oka inbox yako 0798 008 008 Can I RF 0723 734 771. Once again 0723 734 771. Good. Oka inbox tugikiria mafu na maundu macio mothe makorwo meho twina mbica cia kundu kuu twina video ni undu wa we otekuona mweka wa guthie na all the details cia kundu kuu tuko nazo kugira tugikiria inbox ciothe cie tayari na uhoro ucio korori mweko iko ni kwenda kuigithia kuu buroti ya ciringi 200,000 ni tuwiringi nduthukumaga tubesha tuingi uigirire 50 mieri yo etatu kuriha 50 uriki uhoro ucio korori kiti uginda ugira ingi moete buroti ithatu na igiri taito icio twaguthomera koguo angikorwo vio no ende twirikana tutatu it is even better uka inbox 0798 008 gwikirie bisha gwikirie video kana ya ref 0723 734 771. Alright. Na menye kundu ku Barothi tete ni githaka ni kundu ikaragwo so ni kwenda maneiba maingi marahanda nzu na andu iria ingi ciothe na kanitha no wakionire nginya kanitha itikire kuraihu kia kindu gyo na cukuru na andu no choose guthie Masinga town kana choose guthie mugunda-ini ri urona buroti cia Masinga aria exactly so thank you so much Iretwo Favor Gardens phase 2 urocio korore mwega koguo iko ni ugubatara immediate riu tene itanathira oka inbox tuvangane bisha wikirio na muno macio mangi mothe makorwo mari mega so thank you so much and God bless you. Asante sana.